Dobroveče, moje ime je Bojana Vlajović-Savić, a ovo je Stvarno stanje. Još od same najave da bi u Srbiji i ove godine mogli biti održani vanredni parlamentarni izbori, u javnosti su krenule spekulacije o mogućim međustranačkim savezima i partnerstvima. O tome kako se opozicija i da li se priprema za izlazak na birališta, ko su mogući partneri i imaju li šta da ponude građanima sem kritike aktuelnog režima. Za Stvarno stanje govori Bojan Pajtić, lider Demokratske stranke. Dobroveče, dobrodošli. Želim vama i svim građankama i građanima Kragujevca. Pa evo, najpre da vas pitam, verujete li da ćemo ove godine ponovo na vanredne parlamentarne izbore? Ja mislim da je tema vanrednih parlamentarnih izbora tema koja služi za zamajavanje građana Srbije, za prikrivanje kao neka vrsta dimne zavese, činjenice da vlada Srbije zaista knjiži izuzetno loše rezultate i u ekonomskoj oblasti, i u socijalnoj sferi. Dramatično je pao standard građana. Pomenimo samo da je pre samo godinu dana cena kilograma šećera bila 50 dinara, sad je 70, da je cena litre ulja bila 100 do 105 dinara, sad je od 135 do 140, dakle povećavaju se cene prehrambenih namirnica preko 30-40%, a pritom ta ista vlada ne dozvoljava da se poveća minimalna cena rada i još i smanjuje plate, još i smanjuje penzije, što je protivustavno i protiv čega smo i pokrenuli postupak pred Ustavnim sudom. Dakle, gospodin Vučić i različiti njegovi saradnici iz vlade non stop licitiraju terminima izbora, da se ne bi govorilo o tome da je situacija u Srbiji katastrofalna i da bismo stalno odgovarali na njihove spekulacije da će izbora biti ili ne. Neka kažu da li će podneti ostavku ili ne. To je tema. Dakle, izbora može biti samo ako podnesu ostavku. Neka formulišu to onako kako piše po Ustavu i zakonima ove zemlje. Dakle, podnećemo ostavku pa će biti izbora. Treba da podnesu ostavku, to je sigurno, a da će podneti, čisto sumnjam. Ali, gospodine Pajtiću, ako je stvarno stanje zaista tako kako tvrdite, onda bi Demokratskoj stranci odgovaralo da izađe na birališta i da odmeri svoje snage, a sa druge strane sva ova istraživanja koja imamo priliku da pratimo ne daju vam prevelike šanse. Znate šta, istraživanja imate raznih i to istraživanja koja su naručena od samog režima, pri tome u atmosferi straha koja je slična recimo atmosferi koju smo imali početkom 2000. godine. Danas Demokratska stranka ima mnogo bolji rezultat nego što je imala početkom 2000. godine. Sve ostale stranke DOS-a bile su ispod cenzusa i na kraju smo te godine pobedili režim Slobodana Miloševića. Tako da ta istraživanja javnog mnjenja opet služe za to da se u suštini kreira javno mnjenje i izbegavaju da kažu činjenicu, a činjenica jeste da u ovom trenutku za Srpsku naprednu stranku glasa negde na ukupnom biračkom telu, dakle od svih birača, nešto manje od četvrtine birača. Dakle, 3/4 ljudi su nezadovoljni i to je činjenica. Što se izbora kaže, još jednom ponavljam, dakle, nama izbori odgovaraju, mi smo za izbore apsolutno spremni, ali očigledna tendencija vlasti da u izborima govori samo zato da ne bi govorila o problemima i o tome koja su rešenja za probleme građana Srbije, a rešenja nema i mi to vidimo. Znamo kada su stizale investicije u Kragujevac, a znamo da danas nema ničega nego se obećavaju bajke, obećava se Disneyland, obećava se da će građani Kragujevca živeti sjajno u budućnosti, a u suštini sve činjenice govore suprotno. I to se dešava i u cijeloj Srbiji. Pomenuli ste građane koji su nezadovoljni, koji ne glasaju za Demokratsku stranku, za Srpsku naprednu stranku. Veliki broj građana uopšte ne glasa. Neke su procene da je upravo među tim spavačima i apstinentima najviše glasača ili simpatizera Demokratske stranke. Imate li neki plan kako da ih probudite? Kako da ne. Pri tome napominjem da jedan deo ljudi i to isto beleže istraživači javnog mnjenja se i ne usuđuje da kaže da bi glasao za Demokratsku stranku, odnosno mole da napišu da su neopredeljeni, a jesu glasači Demokratske stranke i to nije čudno, zato što ako ste glasač Demokratske stranke i to javno deklarišete, u opasnosti ste, jer ovaj režim se obračunava brutalno sa svakim ko iznese svoje mišljenje, ne samo sa Demokratskom strankom, koja jeste jedina relevantna opozicijona stranka, nego i sa novinarima. Bilo je u protekle 3 godine preko 30 fizičkih napada na novinara, o tome malo ko govori, po pravilu bez ikakvog razrešenja tih situacija. Obračunavaju se i sa ombudsmanom ako nešto kaže, izbacuju ljude sa posla, konačno šta se događalo i ovde u Kragujevcu, šta se događalo Olji Bećković, šta se događa svakom ko ima hrabrosti da kaže da Vučić u nečemu greši.
taj biva satanizovan, stigmatizovan i taj je u problemu. Zbog toga, naravno, ne možemo očekivati da imamo ni fair izbore u takvim uslovima, ne možemo očekivati da imamo ni fair izbore u uslovima u kojima postoji medijska blokada, u kojima, recimo, javni servis ne objavi uopšte reakciju predsjednika Demokratske stranke na odbijanje vlade da se poveća minimalna cena rada, a to je u tom trenutku apsolutno najvažnija tema u državi. Dok sećamo se u nekim prošlim vremenima koliko je, na primjer, Tomislav Nikolić kao predsjednik najveće opozicijne stranke imao prilike da u centralnim terminima na RTS-u po sat i po vremena u večernjim terminima iznosi svoje mišljenje i sećamo se koliko su uvek bili zastupljeni u centralnim informativnim emisijama. Da ne govorimo o Pinku koji je partijska televizija Srpske napredne stranke i o drugoj medijskoj mašineriji koja je učinila sve da se ne čuje drugačiji glas i da u suštini postoji ogroman raskorak između raspoloženja građana, kojima je sve jasno. Srbiji ne samo da nisu glup narod, Srbiji su veoma promoćuran narod i veoma dobro shvataju na koji način se politika vodi, odnosno ne vodi u ovoj zemlji, i onoga što vide na televiziji, gde se sve farba u nekakve ružičaste boje, a ne da nema govora o ružičastim bojama, nego smo mi četvrti na svetu po indeksu bede. Mi smo jedan od najdepresivnijih zemalja na svetu. Danas strane investicije, umesto da dođu u Srbiju, odlaze u Makedoniju prema izjavama upravo ljudi iz Srpsko-nemačke privredne komore, i to su sve podaci koji su egzaktni, koje ne iznosi Demokratska stranka, koje iznose drugi, koji su objektivni. Ali je činjenica kada kritikujete režim i kada pominjete čak i tu medijsku situaciju da se teško možete skinuti tu hipoteku koju Demokratska stranka nosi, a koja se tiče izneverenih očekivanja građana i propuštene šanse da dok ste bili na vlasti uredite, pa eto, bar i tu medijsku oblast. Sigurno je da je bilo propusta. Ja uvek osuđujem i te propuste i te ljude koji po pravilu više nisu u Demokratskoj stranci. Po pravilu su ti ljudi napravili svoje stranke, otišli iz Demokratske stranke ili, uslovno da kažem, demokratskim načinom uklonjeni iz rukovodstva Demokratske stranke. Danas takvih ljudi nemate. Ljudi koji su odgovorni za, recimo, loš zakon o privatizaciji početkom ovog veka, gde se nije vodilo dovoljno računa o poreklu kapitala i zaštiti radnih mesta, te ljude danas ne vidite nigde, ni na jednom forumu Demokratske stranke. Ne vidite ni one ljude koji su uticali na to da se ne uredi medijska situacija u Srbiji. Pri čemu, čak i sa svim tim propustima nije se dešavalo da mediji služe za uništenje svega onog što se ne slaže sa jednim čovekom, u ovom slučaju Aleksandrom Vučićem. Dakle, susrećemo se sa potpuno suprotnim trendovima u odnosu na sve ono što smo viđali u prvoj deceniji 21. veka. Konačno, od 2000. do 2012. godine, u sve propuste, koji su apsolutno nedvosmisleno jasni, u sve probleme gde Demokratska stranka nije bila 12 godina na vlasti, bila je prvo na vlasti, pa opozicija, Koštunici, pa ponovo na vlasti u različitim širokim koalicijama, ali i tada od 2000. do 2012. uvek su rasle plate i penzije. Danas se one smanjuju i u privredi, a pogotovo se smanjuju odlukama vlade u sektoru obrazovanja, zdravstva, nauke, kulture, bezbednosti, što je potpuno neprihvatljivo za nas. Dakle, morate razlikovati dva javna sektora. Jedan javni sektor koji ima strateški značaj, obrazovanje, zdravstvo, kultura, bezbednost, sa jedne strane, u kome ne sme biti ušteda i koji se ne sme seći na način na koji se to čini, i drugi javni sektor koji čine javna preduzeća i administracija, gde treba da se štedi. U prvom sektoru treba da se transformiše taj sektor i da se usavršava, da se profesionalizuje. U suprotnom, imat ćemo isti trend kakav imamo sada. Neće biti ko da nas leči. Ne znam da li znate podatak da 4000 zdravstvenih radnika godišnje napusti Srbiju. I bukvalno za nekoliko godina, ako se ovakav trend nastavi, nećemo imati ko da nas leči. I pre nego što vas pitam kako vi planirate da rešite te probleme, to jest imate li rešenje, sem što samo iznosite kritike i probleme, moram da vas pitam da li je dovoljno samo reći ljudi koji su to radili više nisu u Demokratskoj stranci. To vas pitam između ostalog jer vaš potpredsednik stranke, Borko Stefanović, smatra da nije i kaže da stranka treba jasno da se odredi o svojim greškama i o tim propuštenim šansama. Šta vi o tome mislite? Pa, ko je slušao moje govore, ko je slušao moje javne obraćanja, video je da sam ja to lično učinio, da li treba to još neki forum Demokratske stranke da učini, zašto da ne. Čak su se šali na moj račun da se previše izvinjavam i da se previše ograđujem od tog vremena. Dakle,
u tom smislu saglasan sam sa tim da zaista u odnosu na taj period moramo da se osvrnemo kritički i da ne možemo biti, niti nam pada na pamet, sentimentalni prema onima koji su u naše ime činili greške koje nisu prihvatljive. Mi kao stranka jesmo danas potpuno drugačiji nego što smo bili pre nekoliko godina, jesmo uvideli greške i kada kažete... A kako to dokazujete? Kako to dokazujete građanima Srbije? Da ste drugačiji? Potpuno su drugi ljudi. Dakle, nemate nikoga ko je u bilo kom forumu stranke, u vladi, u senci, koga možete optužiti da na bilo koji način kočio reformski proces, da je pljačkao građane Srbije, da je bio primitivan, da je gušio medije, da je uništavao pravosuđe. Takvih ljudi jednostavno nema. I to je najbolji način, mislim sad jedino da izvršimo javnu egzekuciju. Plašim se da to ipak neće biti moguće. Oni koji su pravili greške, koji, kažem još jednom, nisu sa nama, niti želimo da budu sa nama, niti želimo da ih biramo na bilo koju poziciju u stranci. Ali ono što jeste važno, ja se potpuno slažem sa vama, naravno da nije dovoljna kritika. Ja iznosim podatke o ovoj vlasti na ovoj televiziji zato što to gotovo nigde nije moguće u ovoj zemlji učiniti. Važno je da građani Srbije znaju na čemu su. Iako građani Srbije to vide, verovatno nije neophodno da im se posebno napominje koliko je ova vlast loša i konačno vidimo i ta istraživanja, čak i ta režimska istraživanja ne mogu da prikriju činjenicu da je ogromna većina građana Srbije očajna i nezadovoljna. Mi, naravno, nudimo jedan potpuno drugačiji koncept i privlačenja stranih investicija, jer su one u proceku 3 puta manje u protekle 3 godine nego u periodu koji je iza nas, a pritom i period do 2012. nije donosio dovoljno investicija, ali ih je bilo 3 puta više nego u periodu do sada. Sada su se strane investicije svele na lažna obećanja, te fabrika delova za Boeing, te 4 milijarde evra fabrika čipova, te Beograd na vodi, koji je jedna očigledna prevara, te kanal do Egejskog mora, te 100 milijardi evra investicije koje je obećavao vaš sugrađanin gospodin Nikolić, te čitav niz obećanja od Mercedesovih autobusa pa nadalje, gde svakodnevno nas obasipaju praznim pričama, gde Aleksandar Vučić dolazi iz Amerike i ponovo priča o nekim apstraktnim investitorima iz Amerike, niti kaže koji su, niti kaže koliko će uložiti, niti kaže kad će, neće. Nema nikog, ne interesuje ih. Po prvi put se desilo da kongresmeni američki upute javno pismo potpredsedniku Amerike tražeći da se ne sastane sa nekim zvaničnikom iz Srbije. To se desilo Aleksandru Vučiću, optužujući direktno njega i njegovo okruženje za korupciju u oblasti infrastrukture, u oblasti energetike, u oblasti u svim oblastima koje su, kako oni kažu, podrazumevaju velike poslove, gde ga optužuju za cenzuru i to zaista se nije dogodilo već više od 20 godina ni jednom srpskom državniku, da na taj način postoji reakcija na njega. I Human Rights Watch i Evropska federacija novinara govore o maltretiranju novinara i cenzuri medija. Ali sa druge strane mi svakodnevno gledamo preko tih istih medija razne pohvale koje od lidera zapadnoevropskih zemalja, od predsjednika Evropske unije i Amerike stižu na račun premijera Aleksandra Vučića i politike koju on trenutno sprovodi u Srbiji. Kako onda komentarišete taj nesklad? Pa, znate šta, oni ne žive ovde, njih ništa ne košta da pohvale protokolarno, svako ko dođe, kod nas je, baš zbog te blokade medija, ne vidi koliko je tužno i ružno manipulisanje sa pričama kako nas, ne znam kako, hvali svet. Taj svet protokolarno hvali svako komu dođe u goste. Dakle, koji god premijer ode u Ameriku, u Evropsku uniju, njemu će reći ono što misle na zatvorenom sastanku, na konferenciji za štampu će ga već pohvaliti za nešto, to je neki uobičajeni red stvari. Kao kad predsjednik vlade Srbije ode u Vašington, pa kaže da nikada niko nije bio primljen na tako visokom nivou kao on, jer ga primila gospođa Viktorija Nuland, koja je pomoćnik zamenika državnog sekretara Amerike, a recimo gospodina Đinđića primio predsjednik Amerike. I sad ta vrsta neistina koja se, brutalnih neistina koja se pasiraju građanima Srbije, u stvari služi za zamazivanje očiju. A mislite da to znači biračima? Ja mislim da biračima znači to da oni žive sve lošije,
da su perspektive sve lošije, da danas 66% roditelja u ovoj zemlji ohrabruje svoju decu da napuste zemlju, da pobegnu iz zemlje. Jer znate šta, kad neko završi neku školu, pa umesto da mu se plata bar minimalno povećava, bar da ima neku perspektivu, oni mu još dodatno smanjuju platu i dodatno ga ponižavaju, nekoga lekara, profesora ili neku medicinsku sestru ili neko ko je završio neku višu školu, srednju školu, fakultet. I u tom smislu građanima Srbije je to apsolutni prioritet. Dakle, to što su mogli mnogo više da kupe za istu količinu novca pre 3 godine nego danas. Međutim, vi ste me pitali za pohvale, zato i govorim o tome, inače ne bih za takozvane pohvale. Sa zapada će istizati ohrabrenja gospodinu Vučiću i njegovim saradnicima, dok god on bude potpisivo i sprovodio takozvane briselske sporazume sa Prištinom. Dakle, proglasili su pobedu 5:0 naši zvaničnici u odnosu na briselski sporazum, pri čemu taj briselski sporazum pominje Srbiju u jednoj rečenici gde kaže da Srbija ima pravo da finansira institucije Srba na Kosovu i gde taj sporazum apsolutno prihvata suverenitet, faktički prihvata suverenitet Kosova na celoj teritoriji i oni to proglašavaju pobedom od 5:0. Dakle, taj triumfalizam jeste posljedica činjenice da građani Srbije jednostavno ne znaju pravu istinu ili nisu spremni pod pritiskom medija da tu istinu sagledaju. Nemaju gde, konačno, ako gledate Pink, i ako se tamo informišete, ne možete znati šta se dešava u Srbiji i to je apsolutna činjenica. Mi, s druge strane, insistiramo na tome da politika mora biti vođena tako da se pre svega vodite interesom građana koje predstavljate. Da se pre svega vodite njihovim egzistencijalnim potrebama. I vi ste upravo izneli da je najveći problem tih građana trenutno nedostatak investicija, dakle, nedovoljan broj radnih mesta, velika nezaposlenost i evo, pomenuli ste veliki odliv ljudi koji se svakodnevno iseljavaju iz Srbije. Imate li neko konkretno rešenje upravo za ta dva problema? Dakle, kada govorite o investicijama, kada kritikujete nedostatak investicija i lažna obećanja, šta je ono što vi nudite građanima Srbije? Mora da se učini nekoliko važnih stvari koje podrazumevaju suštinski preokret u odnosu na dosadašnju politiku. Dakle, mora da se izvrši reedukacija ljudi. U tom smislu da se obrazovanje i obučavanje ljudi, besplatno obrazovanje, besplatna obuka ljudi za radna mesta za koje postoji potreba vrši tako što država to organizuje. Mi smo recimo to organizovali tako što smo kao pokrajinska vlada otvorili edukativni centar u saradnji sa Evropskom unijom, pa onda imate različite obuke za različite zanate, jezike, rukovanje kompjuterom koje su besplatne, gde 1000 ljudi dobija priliku da mu država prepozna koje mu je potencijalno radno mesto, da mu država pomogne da se obuči, da stekne znanja koje su potrebne za to radno mesto i da se zaposli. Dakle, država mora biti servis građana. Država ne može da se ponaša kao šalter ili kao neko ko vlada građanima. Država služi građanima. Mora se odbaciti politika direktnih subvencija investitorima. Ta politika mora biti jedinstveno odbačena i pretvorena u politiku podrške kroz odlaganje poreskih opterećenja i kroz ulaganje u infrastrukturu. To je mnogo jeftinije, to je mnogo povoljnije, postiže se mnogo bolji efekat, jer politika subvencionisanja po radnom mestu se pokazala i kao nedovoljno transparentna, pokazala se kao nedovoljno efikasna, pokazala se kao metod finansiranja stranih investitora sredstvima poreskih obveznika, gde su onda ti strani investitori konkurencija tim domaćim poslovnim ljudima i zbog toga država mora na isti način tretirati i sagledavati domaće i strane investitore. Dakle, ne može strani investitor imati prevagu u odnosu na domaćeg investitora, biti pod lupom i javnosti i različitih institucija koje mu pomažu, a da pritom domaći nema tu vrstu servisa i nema tu vrstu usluge. Dakle, moramo koristiti sve resurse, pa i domaće resurse. Mora biti centralizovana usluga koja se daje investitorima. Jedan od glavnih razloga zašto su zastale investicije u ove 3 godine, odnosno gotovo 4, otkako Vučić vlada državom, jeste to što je postojala konfuzija, previše propisa, postojala korupcija na lokalnom nivou, postojala je nedovoljna spremnost institucija da opslužuju investitore i oni se nalaze
u nebranom grožđu i oni u suštini nemaju dovoljnu logističku podršku. Mora da postoji centralizovana agencija koja će davati tu vrstu usluge stranim investitorima i domaćim investitorima, koja će omogućiti da praktično sve dozvole, svi tehnički administrativni koraci koje investitor treba da preduzme, budu koncentrisani na jedno mesto. A ne da imate desetine i desetine propisa, desetine i desetine šaltera na koji trči investitor koji na kraju odustane jer nemamo uređen sistem. Moraju se investitori osloboditi i raznih paraporeskih i drugih opterećenja koja nemaju poreski karakter, dakle centralni fiskalni karakter, i u tom smislu ih rasteretiti na lokalnom nivou, opet suvišne administracije, suvišnih plaćanja i pritom ih osloboditi poreza. Dakle, politika mora biti potpuno drugačije definisana, ona ne može biti politika koja služi isključivo interesima MMF-a, pazite, i MMF je i za vreme vlade Demokratske stranke tražio da se smanje plate i penzije. Svi to znaju, nikad to nismo prihvatili. Ne možete u strateškim oblastima smanjivati plate i penzije, ako uništite obrazovanje, ako uništite zdravstvo, ne možete imati ni snažnu ekonomiju, niti je prihvatljivo da vlada odbije, recimo, da se poveća minimalna cena rada. Dakle, mi uštede koje se stvore u fiskalnoj oblasti želimo da usmerimo ka, sa jedne strane, zaštiti najugroženijih, ali sa druge strane ka reedukaciji, odnosno obučavanju onog dela, odnosno onog broja ljudi koji su nezaposleni, a istovremeno postoji potražnja za nešto drugačijim profilom, ali na to im treba ukazati, treba im pomoći da savladaju nova znanja i treba im to radno mesto pronaći. Imate li partnere da podrže zajedno sa vama da učestvuju u toj politici koju kandidujete i iznesu ta rešenja o kojima govorite? Kako da ne? Prvo, sama Demokratska stranka je tako strukturisana da, iako smo mi velika organizacija sa širokim spektrom ljudi, od poljoprivrednika, zanatlija do profesora univerziteta, mi jesmo stranka koja zastupa pre svega i najviše ono što bi trebalo da bude takozvani srednji sloj koji je prilično, da kažem, nestao, postoji u nekom edukativnom smislu, ne baš i u socijalnom. Danas su svi proletarizovani, danas svi imaju socijalno-ekonomske probleme. Dakle, one ljude koji su završili neke više srednje škole, više škole, visoke škole, dakle, koji imaju nešto viši nivo obrazovanja nego onaj korpus birača koji podržava Srpska napredna stranka. Naravno, tu postoje izuzeci i to naravno nije pravilo i svi su veoma dobrodošli u redove Demokratske stranke. Pri čemu, kada uzmete u obzir strukturu stranke, vi bi od profesora univerziteta u našoj stranci mogli praktično jedan univerzitet da napravite. Dakle, mi imamo tu vrstu kadrovske strukture na kojem nam zavide mnogi i koja može da odbaci odličan rezultat i imamo oko sebe one ljude koji imaju znanja, koji imaju iskustvo, one stranke i one organizacije koje su imale hrabrosti da stoje uz nas, da slede našu politiku, da apsolutno ne dolazi u obzir koalicije sa Srpskom naprednom strankom i sa Aleksandrom Vučićem. A koje su to političke organizacije? Za Kragujevac je interesantno, to je Zajedno za Šumadiju gospodina Stefanovića, to je Živim za Krajinu gospodina Ničića, Nova stranka, Sindikat Sloga, Zajedno za Srbiju, dakle, stranke koje često imaju regionalni karakter, stranke koje su vrlo utemeljene u svojim sredinama, stranke sa kojima imamo sinergiju, stranke koje mogu da naprave pobedničku koaliciju. Neka istraživanja govore da koalicija stranke Zajedno za Šumadiju i Demokratske stranke jeste pobednička koalicija u Kragujevcu zbog iskustva ljudi koji je čine, i gospodina Verka Stefanovića, i ljudi iz Demokratske stranke, i saradnika koji su činili sve da ovaj grad izgleda onako kako zaslužuje, da grad koji je u mnogo istorijskih perioda praktično predstavlja prestonicu Srbije, ima onu vrstu tretmana koju zaslužuje. Dakle, ovo je privredni, obrazovni, kulturni centar ne samo Šumadije, nego i mnogo više od toga, i zbog toga je važno da mu se vrati dostojanstvo i da mu se vrati prilika da se razvije. Jer ono što vidimo danas u lokalnoj samoupravi, bar ono što se viđa na nivou nacionalnih medija, ja nisam u prilici da pratim mnogo lokalne medije, ovde jeste uglavnom rukanje i Kragujevca i Kragujevčana i Šumadije od strane gradske vlasti, i to je nešto što je naravno neprijatno svakom pristojnom čoveku.
Dobro, i imaće Kragujevčani i Šumadinci sigurno priliku da izađu na lokalne izbore i odluče o tome ko će ih voditi u naredne 4 godine, ali kada govorimo o vanrednim parlamentarnim izborima, mi smo prethodnih dana već bili u prilici da čujemo o nekakvim potencijalnim savezima koji se prave na srpskoj političkoj sceni, pa je u tom kontekstu pominjana koalicija stranke vašeg bivšeg predsednika Borisa Tadića i LDP Čedomira Jovanovića. Kakav je vaš stav o toj vrsti koalicionog udruživanja? Mnogo puta smo govorili o tome. Dakle, mi opozicijom smatramo one koji su nedvosmisleno protiv saradnje sa Aleksandrom Vučićem, a ne one koji govore da mu treba pomoći, da mu treba podrška. Mi smo jasno raskrstili koalicije sa SNS-om čak i na lokalnom nivou, iako sam lokalni nivo nije nužno izrazito politički. On često ima sadržaj koji je komunalnog karaktera, dakle, koji se odnosi na upravljanje vodovodnim, kanalizacionim i drugim sistemima. I u tom smislu mi imamo partnere za koje znamo da ako dobiju mandat i dobiju podršku i glasove na našoj listi, neće sutra pretrčati u koaliciju sa SNS-om, ukoliko uopšte takve situacije bude. Ja verujem da ćemo mi biti u prilici da formiramo neku većinu posle izbora, kad god oni bili, ali kako god bilo, nemamo nameru da bagatelišemo sopstvenu podršku i da svoje birače, da glasove svojih birača bacimo niz vodu ili niz vetar nekome ko će sutra da daje šansu i da daje priliku Aleksandru Vučiću. Ja se izvinjam, to stvarno ne dolazi u obzir. Moram da vas pitam da prokomentarišete jednu ideju koju je u svojoj kolumni izneo novinar Teofil Pančić. Reč je o građanskom bojkotu izbora. Dakle, on tvrdi da ne postoje razlozi za održavanje vanrednih izbora i da bi to trebalo jasno pokazati jednim širokim bojkotom koji neće biti samo bojkot političkih stranaka, već jedan širok građanski blok. Da li verujete da je takva situacija uopšte moguća i realna, a naravno i kada imamo u vidu ono što se dešavalo 2012. vezano za bele listiće? Pa, gospodin Pančić je zaista jedan od najinteligentnijih ljudi u ovoj zemlji i on je potpuno u pravu kada govori o tome da ne postoje uslovi za održavanje fair demokratskih izbora kada imate fizičko obračunavanje sa političkim protivnicima. Mi smo imali gotovo 100 nasilnih incidenata protiv naših aktivista kad god su vanredni izbori širom Srbije u toku. Imali smo nasilno svrgavanje većina za koje su glasali građani širom cijela Srbije. Videli smo to u Kragujevcu, videli smo to praktično u celoj zemlji i desilo nam se čak nešto što se nikada nije dešavalo, da recimo naši aktivisti u Vrbasu budu kidnapovani, odneti u prostorije Srpske napredne stranke i tučeni u prostorijama Srpske napredne stranke. To je nezapamćeno. To je zaista postojalo samo u fašističkim društvima kao manir i kao način obračunavanja sa opozicijom. Istovremeno se susrećemo sa situacijom u kojem naš kandidat za predsjednika opštine Mionica bude pretučen na dan izbora. Susrećemo se sa situacijom u kojem Srpska napredna stranka i njeni aktivisti, batinaši koje angažuju, upada na naše skupove, upada na naše konferencije za štampu. I to zaista, kad govorimo o tome da smo to viđali samo u fašističkim društvima, to se zaista viđalo samo u Nemačkoj 30. godina kada su SA odredi upadali na skupove socijaldemokrata i drugih stranaka. Posle toga u Evropi zaista nije bilo. Jednostavno nije bilo. I to moram da naglasim. U tom smislu ja se slažem da su uslovi za održavanje izbora uz nasilje i medijsku blokadu gotovo nemogući. Istovremeno se plašim da bi bojkot izbora doveo do toga da bi kvazi opozicija izašla na izbore, da bi kvazi opozicija koristila nezadovoljstvo građana i neinformisanost građana da prikupi glasače i da privuče jedan deo glasača koji jesu opoziciono orijentisani, ali prosto glasaju za ono ko je na tu utakmicu izašao i da bi istovremeno ti izbori bili regularni jer Vučić će imati podršku Zapada i međunarodnih organizacija i za te izbore jer on sprovodi Briselski sporazum. Dok god on sprovodi Briselski sporazum, on je u tom smislu bezbedan da čak i da krši ljudska prava. Nažalost, to jeste naša mračna stvarnost i zbog toga mi još uvek nismo pristojno društvo i zbog toga postoji, i to ističemo uvek, i licemerje
i u Evropskoj uniji i u evropskim institucijama koje samo zbog pojedinog partikularnog svog interesa na Kosovu, to je da Kosovo praktično i faktički bude nezavisno, gde im gospodin Vučić izlazi u susret, prenebregavaju potrebu da Srbija bude pravna država, demokratska država. Vidjet ćete šta će se desiti i sa preporukom ombudsmana za razrešenje ministra Gašića. Znate, kada u jednoj državi 7 ljudi izgubi živote zbog očiglednog gafa i potreb za medijskom promocijom ministra, zaista je apsurdno da govorimo o tome da taj ministar ostaje na funkciji, da ta vlada ne podnosi ostavku. Ili kada se dogode snimci sa takozvanom Bananom ili takozvanim gospodinom Bananom i vlada ne podnese ostavku, i to je skandal po sebi. U Srbiji sve može da prođe. U Srbiji više ne postoji ni jedan standard, ni jedan sistem vrednosti i zbog toga čak i izbori koji bi bili organizovani potpuno nemogućim uslovima bi naišli, ponavljam još jednom, na podršku spolja, jer se pokazalo da dok god se ti briselski sporazumi sprovode, gospodin Vučić ima carte blanche da radi u Srbiji šta god poželi. Uz određeno gunđanje, uz određene reakcije kongresmena, međunarodnih institucija, ali u suštini dok god on na Kosovu radi to što radi, imaće prećutnu podršku. A kako prihvatate kritike onog dela javnosti koji je takođe kritički nastrojen prema aktuelnom režimu, a koji tvrdi da u Srbiji nema opozicije, odnosno da je opozicija potpuno slaba, nevidljiva i nesposobna da kanališe nezadovoljstvo građana? Pa, znate šta je paradoksalno to da oni koji bi potpisali, recimo, tezu da u Srbiji postoji medijska blokada i cenzura za svako ko drugačije misli, pre svega za opoziciju, ali i za druge, istovremeno govore o nevidljivosti opozicije. Pa sad, malo je to paradoksalno. Dakle, a gde da budeš vidljiv ako su mediji blokirani? Vrlo često imate kvazi kritičare, imate blazirane građanske intelektualce koji zarad neke ćare, zarad neke tantijeme, zarad neke podrške režima ili dela režima ili nekih ljudi iz režima u stvari čine najveću uslugu Aleksandru Vučiću, u stvari najviše rade za njega. Jer nisu onaj Anđelković, Radonik, već drugi ljudi koji sebe nazivaju analitičarima, koji otvoreno podržavaju, brutalno otvoreno podržavaju Vučićev režim, ni blizu tako efikasni kao oni koji se pretvaraju da su kritičari režima, a onda se obrušavaju opoziciju onako kako ste vi rekli na najprimitivniji način, da opozicija ne postoji. Znate, mislim, to je primitivno zbog toga što je veliki broj ljudi danas koji su u opoziciji, pre svega u Demokratskoj stranci, ugrožen, njihove porodice su ugrožene, dakle, ljudi rizikuju bezbednost svojih porodica, sopstvenu bezbednost, čak i živote, jer bivaju tučeni, bivaju proganjani, maltretirani, radna mesta, da bi neko izašao na televiziju, predstavio se kao kritičar i rekao opozicija ne postoji. Pa mislim treba da ih bude sramota. A da li ste spremni, sem što kritikujete aktuelni režim, da možda toj kritici date i izvesnu težinu s time što biste možda pohvalili neki potez vlasti za koji verujete da je dobar? Da li prema vašem mišljenju uopšte ima nekih poteza aktuelnog režima koji zaslužuju pohvalu? Pa ja ne tražim da težina onoga što govorim bude potkrepljena nekakvom formalnom potvrdom. Ja insistiram na tome da težina onoga što govorimo bude potkrepljena pre svega realnošću, onim što se dešava i konkretnim podacima. Zato i kad kažem da iznosim nezadovoljstvo onim što čini vlada, govorim čiji su podaci i koje su to relevantne međunarodne domaće institucije koje iza tih podataka stoje. Ali naravno da nisam sklon tome da za sve što se učini kažem da je loše. Mislim da je važno da je vlada Srbije pokazala viši stepen spremnosti da izađe u susret izbeglicama nego recimo što je to činila vlada nekih drugih zemalja. Dakle, ne razumem zašto tranzitna zemlja mora da batina
te nesrećne ljude koje su zaista prošli užasno golgotu u životu i dobro je da takve scene nismo viđali u Srbiji. Dakle, nemam ja problem sa tim da kažem ako je nešto u redu i treba da budemo svesni toga da vlada i priprema prostor da određeni broj tih ljudi ostane ovde i da će određeni broj tih ljudi ostati da živi u Srbiji, iz Sirije, Sirijaca, Iraka, Afganistanaca i čuli smo i te najave i Srbija i vlada Srbije će očito izaći u susret tim ljudima. Istovremeno osjećam potrebu da kažem nešto dok kritikujem Tomislava Nikolića, njegovog sina, gradonačelnika Kragujevca, zbog table koja je skinuta, table posvećene Zoranu Đinđiću, a koja nije nadomeštena, odnosno na čije mesto nije stavljena nova tabla, gde je to potpuno neprimereno, neprihvatljivo i veoma ružno obračunavanje sa mrtvim čovjekom na taj način da vi u suštini njega osporavate i nakon smrti. Istovremeno moram da kažem da kampanja koja se vodi protiv Tomislava Nikolića je isto neprihvatljiva. Kampanja koja se govori o njegovim ličnim, porodičnim odnosima na način na koji se to čini, gde je očigledno da tu kampanju samo izvodi gospodin Šešelj, da je ona suštinski zajednička kampanja Vučića i Šešelja, jer u medijima u kojima ne postoji nikakva mogućnost da se pojavi opozicija, apsolutno nikada, odjednom centralno mesto dobija Šešelj sa optužbama Tomislava Nikolića, na račun Tomislava Nikolića, vidimo da je to u suštini ta akcija jeste zajednička akcija, da tu nema nikakve dileme i da se predsjednik SNS-a danas obračunava sa bivšim predsjednikom SNS-a preko jedne opozicione stranke, ali na način na koji to apsolutno neprihvatljivo. Dakle, Tomislav Nikolić je mnogo puta brukao ovu zemlju različitim izjavama i gestovima, sećamo se svi toga. Tomislav Nikolić je izgovorio niz ružnih kvalifikacija i na moj račun i na račun mnogih ljudi i Demokratske stranke. Dakle, nemam ličnu obavezu da ga na bilo koji način branim, ali imam obavezu da branim princip. Dakle, nema pravo niko da napada bilo kog čoveka po osnovu privatnom, ličnom, gde će povrediti njegovu porodicu, gde će ga klevetati, gde će ga diskvalifikovati na način na koji se to čini sa Tomislavom Nikolićem. Ja razumem da branite poziciju predsjednika Republike. Ne, ja branim poziciju svakog pristojnog građana Srbije. Optužbama na račun predsjednika Republike u ovom trenutku se zagađuje medijski javni prostor u ovoj zemlji, uvodi se način obračuna, odnosno nastavlja se način obračuna koji je neprihvatljiv. Dakle, nije prihvatljivo da nanosite nečoj porodici bol, nije prihvatljivo da pronalazite nekakvu vanbračnu decu, nije prihvatljivo da trujete sve ljude u ovoj zemlji takvim kampanjama. Dakle, ne činim to i ne ograđujem se i ne osuđujem tu kampanju zbog Tomislava Nikolića. Učinio bih to zbog bilo koga drugog. Verovatno Tomislav Nikolić najmanje u ovoj zemlji zaslužuje da se brani na takav način, ali to činim zbog svih ljudi, jer ako je dozvoljena prljava kampanja, lična, privatna kampanja protiv jednog čoveka, kogod on bio, onda će sutra ta kampanja biti moguća protiv bilo koga. Dakle, branim princip i branim sve nas u principu. Mislim da je to što se dešava zaista nešto što je ružno i što nije prihvatljivo. Vi ste se na neki način... Dakle, nisam samo opozicija, kako da vam kažem. Mislim, nije naravno svrha opozicije da kritikuje apsolutno sve, ali moramo razumeti da svrha opozicije jeste kontrolna funkcija i da opozicija apsolutno mora da kritikuje i u ovoj zemlji apsolutno opozicija ima mnogo toga da kritikuje jer gotovo ništa ne valja. Vi ste na neki način izneli svoju kandidaturu za premijera Srbije, to znači da više nećete biti premijer Vojvodine, odnosno kandidat za premijera na narednim izborima koji takođe očekuju građane u Vojvodini. Kako komentarišete kandidata kog je predložila Srpska napredna stranka, odnosno ono što ovih dana smo u prilici da čitamo kroz medije, da će to biti jedan sasvim nov, da kažem, nova ličnost, novi kadar u odnosu na one o kojima se spekulisalo u javnosti? Pa... Jer vam to govori nešto? Ja verujem da je to moguće da se dogodi da gospodin Nedimović bude kandidat za predsjednika pokrajinske
vlade. On neće biti predsjednik pokrajinske vlade. Predsjednik pokrajinske vlade će biti gospodin Vasin iz Demokratske stranke, ali ne sumnjam da je zbog velikih unutrašnjih trvenja unutar SNS-a oko različitih pitanja, pa i oko te kandidature, počelo da se razmišlja na taj način, ali to je njihova unutrašnja stvar. Dakle, ja ne želim da se time bavim, ne zbog toga što je gospodin Nedimović, kao i recimo Borko Stefanović, moj bivši student, nego zbog toga što je to pre svega unutrašnja stvar Srpske napredne stranke. Mislila sam na samu činjenicu da se pojavljuje neka nova ličnost. Kod nas se u politici domaćoj obično zamera da su to sve isti ljudi koje gledamo poslednjih godina, pa da bi u tom smislu mogao možda imati više uspeha u odnosu na neke svoje stranačke kolege o kojima se spekulisalo na tom mestu. Da vam kažem, gospodin Nedimović nije nova ličnost na nivou pokrajine. On jeste neko ko je bio i republički poslanik DSS-a svojevremeno posle 2000. godine i gradonačelnik DSS-a, pa je bio u grupi građana, pa sad u SNS-u. Dakle, on je imao svoj razvojni put i on je u širem području, dakle u Sremu i u Vojvodini, prepoznat i poznat. On nije poznat široj srpskoj javnosti jer se prosto bavio politikom na lokalnom nivou, ali on jeste neko ko ima veoma dug staž u politici. O Vojvodini se često govori kao o poslednjem uporištu Demokratske stranke, s obzirom da ste vi premijer vojvođanske vlade i istovremeno i lider demokrata. To što ste mnogo pre izbora rekli da više nećete obavljati tu funkciju, čak i kada bi Demokratska stranka pobedila na tim izborima, mislite li da vas to može koštati gubitka tog poslednjeg uporišta, kako se često kaže? Ne, pa nema razloga za to. Mislim da su 3 mandata dovoljna i da mene pozicija predsjednika Demokratske stranke obavezuje da menjamo stvari u Srbiji. Pokazalo se da to što imate odgovornost na jednom delu zemlje apsolutno nije dovoljno, jer centralna vlast vam poništi nadležnosti, ne prebacuje sredstva. U rukama centralne vlasti u ovoj zemlji su apsolutno svi mehanizmi i u tom smislu možete se održavati na nivou simbolike, matematike, na nivou podrške građana, ali ukoliko imate centralnu vlast protiv tog lokalnog nivoa vlasti, onda je to nešto što govori i o samoj situaciji u Srbiji. Ta situacija je izuzetno loša i ne postoji ni jedna odgovorna vlast u bilo kom delu Evrope ili sveta koja bi sebi dozvolila da se obračunava sa nižim nivom vlasti samo zato što je neka druga politička struktura tamo. To se, nažalost, u Srbiji dešava. Nažalost, i u Kragujevcu ste bili svedoci, i građani Kragujevca, kako se maćehinski odnosila Republika prema Kragujevcu zato što postoji drugačija politička struktura. Dakle, na silu su nametnuli ljude koji su izgubili na izborima. To se dešavalo i u svim drugim gradovima, od Novog Sada i Subotice pa do Kragujevca i gde god pogledate, dakle, gde smo mi pobedili, a gde je na silu konstituisana nova vlast, po pravilu neuspešna, po pravilu bahata, po pravilu vlast koja ne zna na koji način da rešava probleme građana i to cena takvog ponašanja je ogromna. Međutim, još jednom ponavljam, da bi se takvo ponašanje sprečilo, da bi se takvim ponašanjem obračunali, da bi ga zaustavili, mora da se menja vlast na centralnom nivou. Zato sam govorio o toj kandidaturi, dakle da ne bi bilo nikakve dileme, da je Demokratska stranka vrlo čvrsto rešena da menja stvari u Srbiji, da se ne zadovoljava time da ima ono što vi nazivate uporištima po Srbiji, jer Srbija neće biti sretna dok god ima ovu i ovakvu republičku vlast i zbog toga odgovore na probleme ne možemo tražiti i ne možemo naći samo u Kragujevcu ili samo u Novom Sadu, oni su pre svega u Beogradu, odnosno u zgradi u Nemanjinoj. Na kraju smo emisije, pa evo da vas pitam, vi ste pomenuli tokom ovog razgovora tablu sa imenom pokojnog premijera Zorana Đinđića koja je skinuta pre izvesnog vremena ovde u ulici koja nosi njegov naziv. Vi ste tu tablu ponovo vratili. Očekivali ste da to urade gradske strukture, ako se ne varam? Pa vratili smo privremenu tablu. Ova tabla nije ni približno impresivna kao što je impresivna bila tabla koja se nalazila na tom mestu. Problem je u tome što
gradska vlast u Kragujevcu očito nema nameru da zameni tablu koja je uništena pre gotovo mesec dana i to već govori o prirodi ljudi koji vode ovaj grad. Obračunavanje sa mrtvim čovekom, u ovom slučaju sa Zoranom Đinđićem, je nešto što je neprihvatljivo iz kog god aspekta pogledate, moralnog aspekta, ljudskog, hrišćanskog, pravoslavnog, kog god aspekta, to je jednostavno nešto što nije prihvatljivo. Politički odnos prema Zoranu Đinđiću, koji je nesporno prvi demokratski, prvi proevropski premijer, mora biti takav da bar oko njega ne sme postojati dilema i mora postojati elementarni konsenzus da se istorija ne može menjati tako što se razbijaju table ili tako što se odbija da se tabla vrati tamo gde se nalazila. Mi ne možemo da kažemo, ne možemo da tvrdimo i ne tvrdimo da je razbijanje table bio politički čin. Možda je to bio čin nekog ko je želeo da ukrade taj bakar od koga je tabla napravljena. Ali odnos gradskih vlasti koji ne čine ništa da bi tu tablu zamenili jeste par excellence politički čin i kao takav potpuno neprihvatljiv. Gospodine Pajtiću, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam. Gledali ste Stvarno stanje. Do sledećeg četvrtka u isto vreme. Ja vam želim sve najbolje.